Nongjri Presbyterian Secondary School menta kasngi kala place non dau mau sa jingkan mau ban pensa jingkan mau ya kayeng kesem ulit Welling Roy Jirwa bat lit teman basan Dr. Friday Lingdo badairu kum menteri sarkar berem ka sarkar jila ka badai halor ka jingsbun mensim jong kayeng kesem jongki kibalano sinyang ya ka jaka na ka benta bante ya ka te ka school ka badai ka way na ka shlam ai jing nang jing start ya ki khenna ya umau sa jingkan mau lawan man play dog Dr. Didi Lapang kum ukong san bat ubadeiru menteri rangba berem jong ka sarkar jila bat ru advisor jong ka sarkar jila ha kani kasngi la sakhi lang ru da ka jingdon uba Charles Marngar MLA MDC Mauhati bat ubadeiru president ka school managing committee ki pastor uba James Bond Jana chairman Nongjri Pulun teman basan WB Maule B Kirsian Secretary SMC ki bahayeng hasem jong ilit Welling Roy Jirwa bat le teman basan Dr. Friday Lingdo kinong hikai ki kena school lembat kiwe na kalian ki bor penya school bat kabalang Presbyterian kilate ya umat sa jingkan mau na kabenta ka longyeng longsem jong kite ki arngot ki rangba bam kwai hadwar ublei bat kila penkop buram ru ya ki bahiyeng hasam Kayeng kesem kung kadak ng Rejing Buram na kaliyang kabalang di Dr. Didi Lapang belum advisor jong ka Government of Meghalaya in plea ya unih muat sa jikir mau hakan ay kisni ke pemerintah. Build this memorial stone with sincere appreciation and gratitude to the family of late Welling Roy Jirwa and late Teman Basan Dr. Friday Lingdo, former Minister Government of Meghalaya, for donating part of the land to the Nongjri Presbyterian Secondary School, Nongjri Riboy District. Sendur boy, yang kaya masih beri lama. Yang mana itu sendur? Bak yang kong Berlin Nora Harkongo, kong IT Nora Harkongo. Bang ai dijikan yang bak dijikan kembali kuat hati kita. Kembali kongnya dijikan yang soha kalau nak benda dimahe menuju kuat di Dr. Didi Lapang belum kumukong san dan chief guest hal ini kejipli yang muat sa imam na benda yang kesan kejong lihat Dr. Nansan Friday Lingdo mahe Dr. Didi Lapang na kalian jong managing committee di school baru koi bat na benda kebalang ni baru koi impian sobai di hari ini step dan mesin coba jingit dalam mesin jong kecilkan kum bangsan buat dilakukan kau ila dia berwarna pli ya udah muat sak imam apa yang jong kecino jong bertang jong pi nai itu nama macam mesin jong pi keklai kunta kamet jong piru kailat bila mana kenang hati kesep bangsa ini dia jong ini Dr. Friday Lingdo ini dia soba nak benda jong pi baru sahaja ikon jom dilihat Dr. Penulisan Friday Lingdo. Impian semua di dalam mesin boleh jadi bagi teman. Niran hari ini berkuat, niran lambat ni, ikon jom ikon gadak jom jingkan itu nak benda jom
yang terdapat kat bawah Krian Subha, Bakti Subha dan yang ikat oleh dan yang ayat jadi fakti. Krian Subha yang ikong 153 Nora Karbomor belum cool bagi. Krian Subha dan di baru Sanlang Karbomor ini di kun kadu jadi dokter saya dulu. Yang maklai oh IT Nora. Krian Subha ya ikong IT Nora mengiru di kun jauh di dokter saya dulu. Isi email ikun ini dari budak sawan lagi. Ikon rezin Nora Karbomor akan dapat pau ya di semua sesi sepa. Kadau ba kami ini don hak bisa. Kadai ban le burung gerbang ya di kesan gedung ini Dr. Fadil Indo. We are so grateful to your family. We should not forget your father, late Dr. Temanusang Fadil Indo. Your kindness, your goodness. We are here today as the school managing committee and the Longtree Presbyterian Church. You have got a land, part of the land you have given to the church. We are very thankful to your family. We have nothing to say. As Longtree Presbyterian Church and the school managing committee, we do pray, God Almighty, so that God will shower His blessing in your family. Blame Gurku, Yagi and the Sam the Jockey, Barapu. The Chaka to the school of Manila, the day I saw my other theatre in there. That the name, the compound of the school, the next day of the school, the day I saw my Nagaya and the Sam Barapu. Sa ay nga pong friend na siya. Teman, Islam, mati. Nasingaw, mga yo, kakabong kamakraw, banyak, yay matihan ne, manekran niya ka subject, yung ganyan ka, bagay indon yung school na ganyan ka. Anong kran sibon kintin, nray ang kran tangkin niya. Nga kaimaw, bagay din, persyang yung iban, penong school ni ganyan, siyong nung gari, Labon rukom inray in pemit kita in don bidaka dalam kita. Inray abangi perkat agar kapor. Mga magpapayal ng dong ng isim-sim nagkakajing dong kajilong yung mapayde bali parang yung ini isa yung papor. Iba Bajar ramai, yang kumtang bagi sensa senek korpor, sutil na konseng yoni. Dahil ngasyo, mapeng impon kinusim mapila slok ay sagitay haying na nono, kating tentang kowe, katagalong kajing frang ban syakri. Dahil hapeng yung kata, mga kajing impon kam hanggang wak kita kilat baru sal semarang. Na persama untuk itu nama dan kampung dijadi pula juga debanyo kita terparang debanyo dengan kasih debanyo ka jaka kami bawa kini keren haden banyak kesur yang kain yang mapai dia lendo kalau kamu sim ban syakri di mana ban batas nyalek banyak persulong yaki banyak yok kebor Betulin jelek bani kelulang. Negero itu ke ilok tijoran tuye, ilok untuk dengan Friday dengan apa deh dan Friday itu keter hari ke. Ya pun kita basla menjur, bain ai, ya kita ka, nak berta masih school. Waktu balai keren mana ke dor gamur kene kata, nama pembuatan kita, nama kamensim sekali. Kalau mengejur haru kata-kata, baru sumbai, bakal bet, ulami baru lanami, bangai kawai kawa, itu nak hari elongi dalam bah, idon kamesin, jom kajing syakri, lah hakan orang berdor,
Kalau ikan kamar tu, kalau nilai banyak kerja berpenyeng ke sekolah, apa yang ke sekolah, nilai banyak yang inohikai, nilai banyak yang kesan, keter, ibarat. Nah, kita ada yang selong bosin, bagus mana lah, sekali mana, lalu bukan lalu ipanyu, anta sekali kumta tete, tiga yang kesan atau senang bahas di rumah dong, untuk bultu lagi senang di lagi ada, mulai jemut komsepra. Dan orang kata, itu nilai itu dari inisiatif dan mereka yang simpel yang besar semangat bahwa hadir pada Islam kita ini Islam ini ada yang pilih ayatnya bakal kampung ni. Mereka ini sate, mana ini sate. Anu jadi jadi Islam barang sabi. Ini dan kita kita kerana pun kerana agi Kristen yang di lamige. Boleh non jadi boleh boleh terserah subjek roper dan mereka dan tuna. Nama ringan kam banyak Ibrahim berkesan agar yang hendak yang ini benongkan. Tinggal yang kita yang bertuna berkandung dokumen. Baknya jenis dokumen ni adalah Friday undang-undang hanya. Saya ingin mandi maka dor bagi PowerPoint yang PowerPoint Pon saya ansing setai ulong am sene ulong ni dia penong mentai si na preso pikon giksel na yang Friday pikon kesa ikon kesa iba na saibhan kastinui nalodikya kasawa maka penbena yang kita jadi syakir belai terjepun bena yang kita jadi penangkam yang sab ketak kespak rapel boleh lai maka penangkam mereka boleh sibuk boleh undang berkuifi bangai boleh undang ban yang ini hanya temen dan yang lain sakitnya por banyak berseluruh ini kau iksel juga dengan nenek mata juga kami semai kalau kami jauh dengan nenek so usulnya yang baru yang mana berfak jadi ikut isi bawan negara korane mesti boleh kabu mengayo pengidu epi mensuang ba kaying jongi negara mi mga sakri Islamro ngaad lang kasi kurukuro epi tonan ngay modjimod ban ka sakri yaw blay balik kamyo kasi sakri yaw blay kadai kasi jil ka yaw blay ba hagajin ba komta iiba jadi wanda di saben ko ya hasul kana nara menta ya mut khamninga mut khamninga kaman ba iton dam banyo eka English section ba khamhe ba nyo eka school ba gan ba insna ba in say de ramba di badan jabi badan kaman man sekali katakan nomor kene kejing dalam siyo pi sim bagadai Sabo ba boleh untuk kami pi ba utalong untuk presiden bareng dengan Amerika uang kumno apa ule jok siyo ba ule silata ukuli kumno mereka uang ba menjok jadi ini ele dari kali dan kamatip ba one man with courage makes a majority. Weu breu, wakamon banyale ulong breu. Dehan na kato makawan hanong breu. Aga kamon yung nagaying, kamon kaying yung makapwede, uyok kaying penang kamu blay, umutunanusan, uyok kaying penang kamu blay, umilisar, nagabangan, mulayo aro yung penang kamu, ay mabun kibanta, baru uasya. Bangnya sang Ibrahim, dua kumpul Friday, dua negeri, lawan one man with courage makes a majority.
Matawa long kano yo ayata ngai keling election yung Charles Kadon los tangga ule ka sausnem long mu private secretary na ka sausnem tapi ba kami sukumbana ka to pinisi ka samaga li pelet ke di property la kala ke jakar kontre ngai kam syam kala kawe ba kata di bom kala yung kolong one man with college makes a majority. But she said, majority, kamu dia okilong nonjok. Meneta, saat sudah langsung nonjok. Bana kemen, bana yo, bana kedua karo, kublai pi, bana single tay, kublai kedua sama, ikon iksil dari, kublai pi, but na aku beliau, yang itu beba, entah agak, jangan kublai pi, ngai kita, isang isin kita. Kejiwa imo pirwan, dalam tentang kayu bermaksudna, kasur kastana, kasawa, begitu di sawa yang itu, kapenting mesin, bah marway yang bah susu bah marway yang bananjok, udah beri banjok. One man with courage makes a majority, majority makes a success. Aku lisibune, berhagan nexi, apa ini? Long yung ngabeng Mrs. Lapang kung amates ba kung machi kung paiti gelan kamma yan yung tri kamma tay long yapudeng tri kamma tela ko ay man tan na ba kajun pa kung ne kalau kayo im sula amen man tela long na ay kublay paiti ba yung ba kung amates yung ajan ay gorbor di bagi yuwa lalu hari korban itu kulis boleh mengati di beberapa itu bahkan ngesan bahkan yang kreatif dong saat modal itu paling nak balang kami tentang ini nengelam kami senang dan bun lagi kentai bertersekri menganggap menganggap play dangla bersawah dangla dengan dananta bahkan orang ngobor Wablay kunon kam nam tari ibu yo kloy bandan hata magkari jingon yung try disu hangi mo gilongi unpundat ya wasa kublay sibon na kublay pigoro na kublay bagay ginoy kahit na ya sa plang bangangay pa namne na nungri imi di pure eme dane munta na nungri kita ko pasane dan lay ngakwa ba na kasinong nungri Hikai yang terakhir ini dah dimiliki mana nasional non diri dan lakai berapa jong ini sekali bagai baik sekali yang benar jonge anak kadang kulit si bon ini baru kulit ini punya kesul jadi non hikai berpribadi bang nanayong ini kalau keren waktu perpulan bagi ini isi besar nanayong tentang kamu ini sekali kembang ban sekali yo traino sao badan ai ka urong sao ka badai banyo ka kublai sibon kublai untuk pulang ke bar